Inglisingani taretagi hauna Bisnupur Block Congress Committee ki lamjing makhada ningthaukhong AC ki manungda leba praja singda ACSC ki MLA oriba hoji na Commerce and Industry ki Minister oriba Govindas Konthok jamna jinga piba ki mateng kaya chatharpo oina mamang ki thada len yauna chukhiba kanban nongda sohlaba mioi singda K Jogendro Trust K Gojendra Foundation amadi MLA Local Area Development Pandagi Puna Jinga Bandal Lishingama Bisnupur SC ki manungda leba praja singda ngasidagi hauna yenthokpa hokre ahanba tangkaki oina ngasi thinungaidagi na tokpokpi phawbugi manungda leba yumthong chaniga marbudra homdoida ahanba oina jinga sing khusnaki nakalamaromda mamang thada len yauna chukhiba nong aduda insang napi sing shoon kiba mafam maroina Kwasipagi Lomi Jahunga Subna Marida, K Gojendro Trust Ningthaukhong Amade, Ruseda Kwasipai Anina Kusam Natuna, Lupalising Ani Anigi Stanpam, Kwasipai de Leba Ibudo, Nodalaren Pakangba Community Holder, Minister K Govindasna Kusnake. Ngasi Ningthaukhong de Leba Commerce and Industry Minister K Govindaski Yumda Paumising Unabamada, State Disaster Management Authority ki Maikei dagi awana tarba mir singda government ki mateng panglakhigani adubo mangjauna na mahaki Maikei dagi praja singna thingnariba awana amade khudong chadaba sing adu yenglaga trust ki Maikei dagi hariba mateng singasti pithokpani haike akhoi national calamity ki makhoi piriba guidelines sidadi akhoi group singse masida mangwa sigidi makhoi piba yabagi mafam si leiramdaba adu akhoi ki trust na aduga foundation gana paisa khara puthok le harga akhoi angamba mateng khara just mayang gi awabadu akhoi su saruk ya jari bani habadu khangna na ba akhoi monetary assistance habadi sen thongi mateng khara khara akhoi horen 130 adagi mi sani ga marfu sida pi na ba hona jari horen ngasi numitung ba matung pung tarani thoika minute nipu mangarom taba matamda Chandel district ke hangsi khulda sakhangdaba sing ambush torokpada kungama suba Assam Rifles ki JCO ama yauna personnel taruk sire makhoidagi khulai taruk munkhre haire thodo ado battalion asi commanding officer gi convoy amana landslide na soalaba mafam ama yengluraga halakpada thokibani amaromda ngasi chathagi ba attack adu korkongi joint fighting force amana chathakibani haina korkongi media coordinator KSH Yohebena claim Torkli. Landabadu the Indian security ki nakalda asopan chauna lake. Joint fighting force ki Makeda asopan amatayau kide. Landabadu the Yaruba Singh asoyangam yaudana mapam jana tunglare hari. How's it Pau Gimertana Timber break matang? Constipate season of you. Constipate season of Manung Samanwaitaba, constipation problem, Kohan Mangami. Itan Tanba, Manung Sandaba Singusu, Kohan Mangami. Nomada tumamdayda lubu saba ising glass amada chamas ama natraga anida thadaraga sizinabio constipate Oza Pain Relief Ointment Khwang naba, kok sikpa, tang sikpa, phu naba ni singbada sinaba yarba, lipsap grupna puthok saba, Oza. The third Education Cum Counseling Fair 2016, organized by Directorate of University and Higher Education Government of Manipur, will be opened on 22nd to 23rd May from 10 to 5 p.m. at DM College Multipurpose Hall, Imphal, reputed 90+ colleges and universities at your doorstep. And wishing Likla on its 25th celebration. Breaking matung damukan na taram na ukseri makataba pauta Jenims dalaying duna leiribe tera sapam lertagi RK Tampasnada Ireima Seva Association Kwakaithal Laishram Lekai na lupalising taraga mga tingbang pibag loina na Tamenglongdagi KS Khating Luidasu lupalising home tingbang pikre Association na sige Women Wing Secretary Loitong Bam Ongbi Shobitana Fungdorakibada Association na sina Lekai gi club singa kusham na duna awana tarba miyoy singda angamba mateng piduna tampasnagi layang bada mateng oina banga sisu tengbang pibani haike
अमरोमदा जेनिम्सगी फंगबा पाउगी मतुंगिना आरके तंफासना हॉस्पिटल असिदा पुरकपा मतमदा हेमोग्लोबिन की चांग 2.3 खक्तमक ngairaga lakibani हॉस्पिटल असिगे डॉक्टर सिंगना थवाई याउन होनबदगी ngasidi 9 gi mathakta leire मा की हक्चांग की फिबम सु ममांगै गे येंगनबदा यामना फगले मखाताना ऑपरेशन चथरबा मतुंगदा सोइदनमकी चटपा ngamgani हाइबगी थाजब लेरे हाइके केएस खातिंग लुसु चटपा ngamdana फमुंगदा लेरंबदु ngasidi हौगतुना लेपा ngamle अथुबा मतमदा चटपा ngamgani हाइबगी फगलकपगी चांग असिना लौबा याय फुंगदोरखे तंफासना मसाना हिंगबगी थाजब लेरुद्रबा मतुंगदा ISTV नेटवर्क ना मियाम द खंगन बिबदगी ngasidi hinglagani amade macha masu semba ngamlagani haibagi thajabalai masigidamak network asibu ngamkhai leitana thagatpa phongdokle layeng bada mateng pangbi khraba pukchel charwa khudimak network asiki khuthangda tawimal khangba utli haike Kaksing Khunau Municipal Council की चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन यावना काउंसिलर मंगा कांग्रेस द चंख्रे कांग्रेस भवन द पांगथोखिबा मखोय मंगाबो मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट टीएफ हाउकिपना तरामना ओखरे कांग्रेस द चंगलखरबा मखोय मंगा दुदी चेयरपर्सन केएस बाबू सिंह वाइस चेयरपर्सन केएस गोजेंद्र सिंह वार्ड नंबर 1 की काउंसिलर टीएस रोशनी वार्ड नंबर 2 की काउंसिलर एस चौबमदी वार्ड नंबर 6 के काउंसिलर टीएस ऋषिकेशनी ngasi ki thormatu da MLA Keranjit MLA RK Imosu sarugyake Keranjit na mahakna kendra sida paikhaliba chawkhat thorangi thabak singamadi Indian National Congress ki wakalon bu thajabadagi councilor manga si changlakpani makhoi gi thajaba mangaloi haike President TN Haukipna BJP thadoktuna Congress da changlakpasna takpadi Congress party asi miyam gi khanba party amani haiba taklabani makhoi manga mak ngasidagi Congress party gi leader amamam oirabani मखोई मंगाना तुंगदा पार्टी के अचौब दायित्व कया लौरकनी हाइबगी थाजब थमी हाइके हंदक इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शन दा काउंसिलर की टिकट पीबदा मिचंग मिखाई नाइबगी मवोंग चथखिबा लेते मसिदी कांग्रेस पार्टी की टिकट कमिटी लेबलकपा वाफमदा टिकट पीबनी हाइना पाउमी सिंह हंगबा वहंगी पाखुमदा प्रेसिडेंट पीके मैडम सोनिया गांधी अमसुंग राहुल गांधी न लीड तौब पार्टी की आइडियोलॉजी थाजरगा BJP दा matam khara leirasu ideology based toraga thajaduna ekoi Congress party da changsilapa matam da ekoi taram na okchari makhoi party gi asset oiba khaktana tana makhoi na Kakching Khunau amasung Thoba district da leadership loba hauragani Food Security Act की मखादा मियाम दा चेंग केजी दा लुपा अहुम दा फंगनगदब दुगी चना प्रताप सिंह थुगाइरकलबदी चप चाब चैराक पीगनी हाइदुना कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की मिनिस्टर KHS बीरेन हाइख्रबसु महक मसामकी लमलाई केंद्र की योरबुंग खुनौदा फंगफम थोकप चेंग की चांग सुना फंगंद्रे हाइरे योरबुंग खुनौदा लेबा चेंग की एजेंट ना इमुंग अमममदा चेंग केजी 13 येनबा होरकपदगी योरबुंग खुनौदा लेबा इमा थंबा लाइरेंबी मेरा पाइबी लुपना सिंधुना मियाम की मिफम पांगथोक्तुना चेंग लौदबा हाइना वारेप नखरे मेरा पाइबी लुप की सेक्रेटरी बिनाना फोंगदोरपदा सरकार ना प्रिविलेज फैमिली की ओइना मी अमदा केजी मंगा अमदी AAY की ओइना इमुंग अमदा केजी 35 पीगनी हाइरगा इमुंग अमदा केजी 13 दगी हेन पीदबबु यानिंगदे चेंग वाना पीरिबगी मरम करिगिनो हंगबा मतमदा सरकार की माइकैदगी पिथरकलिबा चेंग असिदा सरकार की थबक तौबा मियोय सिंगी यावरक्तबना मखोय की सरुक पीनबगी दमक्ता मियामदा पीगदबा चेंग की चांग अदु कक्थबनी हाइना एजेंट फोंगदोरखी हाइरे थवोंग असि यानिंगदे अथुबा मतमदा सरकार की मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंगना मीडियम चंगबी हाइना बिनाना मखाताना फोंगदोरकली तोलोप न हिंजबा मखोइसु हिंजरसनु अदुबु लाइरबना फंजगदबा सरुक असे तोलोप चादुना सही अमदा लुपा लाख लाख कारिबा मखोइदा अखोइ लाइरबना अमु मखोइदा करमना मतेंग पीगदगे सुबा नोंबा अमदी सक्थुं फिथुंदना लैजरिबा अखोइगी वारबा लाइरबगी पंखै मनुंगदा लैजरिबा अखोइना फंफम तोपा असिदी मै मसिंग सुना पीबियु हाइबा असे गी खोंजंगसिदा अखोइना चंगसिलिबा असे सरकारना असेंगबा मै मसिंग फावबदी ngasi अखोइ खोंफमसिदगी लेंगदना अखोइ मियामना खोंजंगी चंगसिनजगी
Numinini Chathagadaba Ahum Suba Education Counseling Cum Fair Ngasi Principal Secretary P. Waifeina Hodokre Manipur Sarkar ki Directorate of University and Higher Education Sindhuna DM College Campus Taleba Multipurpose Hall the Pangtoki Maduda Directorate Asiki Director C. Arthur Amadi Additional Director RKI School Su Sarugyaki Director C. Arthur Napfong Dokibada, Fair Asida, Stall Marifu Hangada Bagimanunda, Banlay Kibamaramna, Stall Humpukaktamak Hangli, Tauramasina Mahiro Sinda Town Kanaba Piragani Haike. Hairok Part 2 Chingol area the Handang Marak Yamna Toina, Nomayama Sung Bomgi Akitu Jungba, Kunja Sing the Pohanba, Yaning the Bafong Tok to Nangasi, Wakan Mipam Chatakre. Wakan Mipamatu the Saruya Kibiamana, Hairok Chingol area si Yamna Ingna Chigna, Nomagi Shuraga Chabangaktani, Adubo, Handak Toina Nomayama di Bongi Makoltan Basina, Miyangi Punchida Akiba Pohale, Maramasina, Asigumba Todok, Laikai Nangna to Anvidanaba, Marilena Bakudimakta Apil Tauri. Young Sporting Club Taubal Kekman Sinduna Babu Masung Lebak Zau Memorial Ahanba State Level Mega Painting Competition Kekman Jilla Kaitel Community Hall the Pangtokre Malemda Umangwamang Amadi Sanga Yokatpana Tawai Pan Bapunamaki Yaifavani Haibahiramda Pangtokiba Changdam Nabatuda Class 3 in a 5 power the labor Mahiroi Jamri Romna Saryaki Lagriba me Kunganipanda Changdam Nabasiki Paul Loktok Matung Matangi Numita Manamatum Yentokani Hari Tamai headquarter the kilometer Kungamanga Rom Chatlagaleba Middle Katangkulda known as Saba Community Hall Ama ADC Tamenglongi Education Chairperson running Pamena Miam the Kusnakre Holasi Taramari Shuba Sikh Regiment na MCA project Makada Lupa Lak Ohum Amasung Kunjasina Lupa Lak Ohum Makai Putoklaga Sakibani Taramasida Regiment ki Captain Manish Kumar Amadi Kulgi Luching Bakasu Sargyaki Tamenglong Kongsang Lambi ki Pibam Patabana Tamenglong da Chanana Bajeng Hawaii ki Town Awat Pelaire Jeng later Badaki Munkradi Tal Jaba Pawayari Hari Hana Minister Oiramba Samuel Jendaina ISTB da Lambi Patabadaki District Asiki Jeng Pusilapada Yamna Taple National Food Security Chana Bahukrabasu Jeng Ngarang Kakta Pusilak Bahukiba Maramna District Asiki Oina Town Mangjabo Oigadori Marilena Authority na Cheng Hena Puslaktuna Nongju Tha Laktringeda Paisinduna Thamongnaba Apil Tauri Tamenglong si Naitom Tada Panba district ama oiban hena kanaganeba maramdon aina through this media dagi aina haining basidi FCAC Tamenglong district ta pura flop tare hojik grain go down the emergency gi dama quinton na polaite adan athuba matangda rainy season tangchila madu ge maram oidna food grain stuff se emergency ge dama season bayana na base food grain go down the FCS ki department stock to view have say I Bharatiya Janata Party Tamenglong ki side ki pressure to thank you Cooperative Society ki register Sindok Trabadi akan bakongdang changslagani hainanga se Rumol Theatre da pangthokiba Cooperative Society ki meeting ki mipam na warep lokre mipam gamari lena na Manipur State Cooperative Society ki President L Tompisak na phongdokibada Housing Register Oiriba Dr. Harmit Singh asi Cooperative Movement ki mayokta leiba miyoini mamang da leramba register di yamlaba members sing na sogatli mahakti members sing da hanthana yengba amade wakal hannaba wafam kaya phongdo I haina nungaitaba phongdoki adu masateng sidu phanga ko sakap se haina madu idamakta resa cooperative society resa mayam registration to sarkar ki mapu mukle mapu ka na Resa Register Cooperative Society, Resa Cooperative Society will make full of the arches. Man, Mako. Biswa Sambat Kendra Manipur na Sintunangasi, Mari Suba, Devarisi Narda Jain Tigithoram MD Holda Pangtokre, Thoramatu the Editors Guild Manipur Gi General Secretary Y Rupachandra, Manipur Sanskrit College Gi Retired Principal P Amusna Sarma Made, Kendra Sigi President E Brajakumar Sarmasu Saruyaki, Thorongi Sarkamoina, Indian Information Service Tagi, Tabaktagi Potharaba El Samjaida, Journalist Ka Mari Lenana Ikai Kunavutki, Kendra Sigi Pramukh Dr. S. Kulachandrana, Biswa Sambat Kendrana Kunayasida Lauriba Todang Amade, journalist Singidamak Tabak
थबक थौरम कया की मतंगदा वांगांखे अपुनबा इरेपाकी महिरोय सिनपांगलोब एम्स की मरी सुबा मपोकुमन थौरम ngasi क्वाकैथल गर्ल्स हाई स्कूल दा पांगथोखरे थौरम अदुदा मणिपुर की निंगथौ लेसेम बसना जाउबा एम्स की प्रेसिडेंट राजेश युमनाम अमदी सरकार की कन्वेनर सोमेंद्र थोकचोम सु सरुयाकी निंगथौ लेसेम बसना जाउबना फोंदोखिबदा लमदम असिदा लेरिबा मिपुम खुदिमक अमगा अमगा ताथोक तासिन तौनदुना नुंसी चानना हिंगमिनबा याबनी अदुबु ngasiदी मसिगी ओना तैनबदा लाक्ले लमदम असिगिदमक मियामना इहौ कयादा थोकले अदुबु यामना खंग हैरबा मियोय खरदि सुक्याव यावदना लेरिबसी करिगिनो फोंदोखि अखोय हौजे लैबासी ओय फिल्म मिसदा अखोना तुंगी अदुगुंबा तुंगी अखोयगी फ्यूचर मखा तुंगी मणिपुर मखा अखोना तुंगी मिरोदा पिरंगनबा अखोय करी तौसिगे करी पुथोक्सिगे हाइबसे मखोय हाइबा क्लोज डोर मनुगदा खनबियो येदागा याबा मनुगदा येनाबियो अदुगा अखोयगी nganaba याबा nganबियो अदुगा पुनम येनाबा यावद्रबा पुनम यागरबा पोट अमखा पुथोपिरो मिनिस्टर ऑफ कल्चर की मखादा नित्याय धुमेल की वर्कशॉप कम प्रोडक्शन ngasi बामुन कंपु मखालेkai दलेबा कांगबम मंगलेम्बगी युमदा पांगथोखरे हौदोपगी थोरमदा आर्ट एंड कल्चर की डायरेक्टर के सुशीला प्रधान टीएस भुवन अमदी सोशल साइंटिस्ट डॉक्टर धनवीर लाइश्रम सुसरुयाखे कांगबम मंगलेम्बन हाइकिबदा अखोगी पुवारी की मरुइबा सरुक अमा ओइरिबा धुमेल की मखल मरी लई मखल मरी असी मांगथरकपदगी मियामना अकीबा होनरकले मसी योखनबा पांदमदा थोरम असी पांगथोकपनि हाइके डायरेक्टर सुशीला ना फोंदोखिबदा मिनिस्ट्री की मखादा धुमेल यावना अतै आर्ट फॉर्म सिंगबु योखननबा डिपार्टमेंट की खोंगथांग ओइना असिगुमा थोरम सिंग असी पाइखतपनि हाइके फयेंग ममंग लंबी नुमित तरा मंगानी की मनुंगदा सेम बहुद्रबदी सेंटर द वाकतपग लोइनाना अकनब खोंजंग चंगसिनबा सेम सारे हाइना चकप फयेंग अपुनब सेमगत लुपना फोंथोरकली फयेंग लाई हराव मनाकी कम्युनिटी हॉल द मियांगी मिफम अमा पांगथोखरे मिफम अदुदा हाना मिनिस्टर ओइरंबा एन बिरेन लुकी प्रेसिडेंट एन तोयाई फयेंग ग्राम पंचायत की प्रधान एन जोगेंद्र फयेंग अपुनबा नुपी लुकी प्रेसिडेंट तोमा लेमसु सरुयाकी फयेंगदगी खुंबोंग ताब लंबी असी लिसिंग अनि तरुकता पीएमजीएसवाई की मखादा सेमलंबदा फयेंग की सरुक किलोमीटर अहुमलोम चिथरंबदगी ngasi फावबा मिडियंग चंगबिदबनी एन बिरेन लंबी असी लिसिंग अनि तराग हुमदोगी पीएमजीएसवाई द यौरकपदगी सेमदबना टेंडर अमुक हन्ना हनखिबनी टेंडर हनखिबा था अहुम सुख्रबसु ngasi फावबा लंबी सेमबगी थबक हौद्रे मरमसना रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द वाकनबा फिरेप असी लौबनी हाइके थोंजू केंद्र के एमएलए ना मियोय अमा फुई हाइबगी मतंगदा इरांग सागलक्लिबा सिंग मरी लेनाना मियामगी ओइबा मिफम अमा केंद्र सिदा लेरिबा मेरा पाइबी अमदी क्लब सिंगना सिंदुना निंगोमथोंग साइरेम लेरक्ता लेबा वाईडब्ल्यूसी कम्युनिटी हॉल द पांगथोखरे मियामगी मिफम अदुना लौखिबा वारेप अहुंगी मनुंगदा केंद्र की एमएलए बु युमफम यावतबा मवोंगदा मी फुई हाइतुना मरम चादब इरांग सागलक्लिबा कंडेम तवे एमएलए ना फुई हाइरिबा खारिबम तोंबगी मथक्ता आइन की मतेंग लौदुना मतिक चाबा थबक लोकत पाहाइनसु वारेप नखि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की मखादा हंदकता लमलाई केंद्रदा चेंग येनबगी मतंगदा कार्ड होल्डर सिंगना भाप तानदबदगी लेरंबा चेनब पुनमक लमलाई डेवलपमेंट कमिटी लमलाई स्टूडेंट्स आइडल क्लब अमदि अपुनबा मेरा पाइपी लमलाई की म्यूट सिंगा पुन फमिनदुना वारिसिन पुरखरे हाइरी ब्रेन ऑफ ब्रेन की नेशनल लेवल कंपटीशन दा मना फंगलक्लबा महिरोय मापन ओपगी थौरम अमंगसे ब्रेन ऑफ ब्रेन तेरा सेंटर अमदि अवांग सेकमाई सेंटर न पुन सिंदुना अवांग सेकमाई कोंजेंगबम कम्युनिटी हॉल द पांगथोखरे थौरम अदुदा एमएलए के एस देवेंद्र एमयू की प्रोफेसर एनजी इबोल सुसरुयाके हंदक न्यू दिल्ली द पांगथोकपा कुनगा मापन सुबा नेशनल कंपटीशन दा सेकमाई सेंटर की ओइना गोल्ड सिल्वर अमदि अचीवर अवार्ड फंगलक्लबा महिरोय मापन दा मेडल सिंग यंथोके एमएलए देवेंद्र ना फोंदोखिबदा सेकमाइदा लेबा ब्रेनो ब्रेन सेंटर ना आंगांग सिंग वाखलदा अहोंग कया लाअनबसी थागनिंगाइनी पिगलिबा आंगांग सिंगदा वाखल की हाई सिंगबा हेनकटन बाइबसी अफाबा खोंगथांगनी हाइखे
Hauzik first MR da chathariba police constable gi bhaiba bhoisi yawa lakpa candidate singda kanagumba singna makhal amatagi ayat apan pibigenu haina all Manipur written test successful candidate listing ani tarahumdoi batchna mari leinaba singda appeal torkli miyam gi ihauda loop asinama de candidate ki imung manung singna matam pumbada sarugiyatuna lakli haiki Hauzik makha taba pau pijadringi ki marakthana thabaki pau muk lobise थबकी पाव लोबिरसे एजुकेशन डिपार्टमेंट की SSA की अपर प्राइमरी ओजा पुन्ना जामरी यांखैमंगा लोगदोरे मसिगी बनुंगदा साइंस की ओजा सनी सुबना अहुम मैथमेटिक्स के ओजा सनी सुबना मरी अमदी सोशल साइंस दा निपुनी पानी हाइरे यामद्रबदा ग्रेजुएट पास तोरबा मियोशिंगना दरखास्त थारकपा यागनी हाइरे डिपार्टमेंट असिमा के सर्व शिक्षा अभियान की मखादा प्राइमरी ओजा जामरी मरफुमापन लोगदोरे यामद्रबदा क्लास 12 पास तोबा मियोशिंगना जुनगी तांग कुंतर फावगी बनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनी हाइरे डिपार्टमेंट असिमा के ग्रेजुएट ओजा सहम सुमना तरे लोगदोरे B.Ed पास तोबगा लोइनना डिग्री पास तोबा मियोशिंगना दरखास्त थारकपा यागनी डिपार्टमेंट असिमा के मल्टीटास्किंग स्टाफ सामगा मरफुद्रा हुंदोय लोगदोरे मैट्रिक पास तोबा मियोशिंगना दरखास्त थारकपा यागनी हाइरे अमरोमदा डिपार्टमेंट असिमा के ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट सामगा हुमरानी पान लोगदोरे ग्रेजुएट पास तोबगा लोइनना कंप्यूटर अमदी टाइपिंग की नॉलेज लेबा मियोशिंगना दरखास्त थारकपा यागनी हाइरे हाइरिबा फॉर्मसिंग असिगिदमक्ता मसागी चाही कुंठा निपानदगी हेनरिबा मियोशिंगना जुनगे तांग कुंतरेट फावगी मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनी हाइरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की प्रोफेशनल ऑफिसर खर लोगदोरे मसागी चाही कुनमाथोइदगी कुंठा फावगी मनुंगदा लेबा ग्रेजुएट पास तोरबा मियोशिंगना लालिबा मेगी तांग कुनमरी फावगी मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनी हाइरे परीक्षा सेंटर इम्फाल ओइगनी हाइरे मणिपुर स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड MSPCL के 3rd ग्रेड 4th ग्रेड कंट्रोल रूम असिस्टेंट जूनियर सिस्टम असिस्टेंट वॉचमैन कम क्लीनिंग असिस्टेंट पुना सातुक मरफु लोगदौरी मसागी चैत्रा निपानदगी कुंठा निपान फावगी मनुंगदा लैबा यामद्रबदा क्लास 10 पास तोबा मियोशिंगना लागलिबा जुनगी तांग तरा फावगी मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनी हाइरे इंडियन नेवी की सेलर खर लोगदौरी सही तरा तरेटगे कुनमाथोय फावगी मनुंगदा लैबा यामद्रबदा क्लास 10 पास तोबा मियोशिंगना मेगी तांग कुंठ्रामाथोय फावगी मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनी सही असिगे जुलाई थादा परीक्षा पांथोकनी हाइरे मथक्ता पलिबा थबकी पाव सिगे कुपमरोल बंपरादा लेबा जॉब सेंटर दगे खंगबा यागनी थबकी पाव पतांग सलोइजरे होजि मखा तब पाव मु लोबिरसे Hauzik makhataba pahung pijari Travel and Museum Research Center Sagolban Akham Lekai ki Director Oiramba Laikhidraba Yumnam Gyaneshwar gi imung manung amasung Laikhidraba Bidyarani Khuraijam gi imung manung galoinana Terada leba children honge angang singta nongmagi chaklen ama pijaba galoinana khudolpot kap tamkre Bidyarani Khuraijam gi Laikhidraba ki ningsing kumon ga mari leinana children homda khudol tamkhibani Kwakachal Soibam Lekai da numit humni gi mamangdagi khamduna thamlakpa car ama police na crane siznatuna chingkhatkre District Magistrate na Wangkhai Hizam Lekta thamkiba curfew do hayang ayuk pung 6 tagi numitung ba matung pung manga phawba pung 13 komthok le haire Hauzik sanabagi pau boya ningthaujam dagi amuk phangbigani ngasigi sanabagi pauda hockey gangpur odisha na manipur hockey bu maithibo biduna taruk suba hockey india sub junior men national championship A division gi champion oikhre Hockey India की मियंग मखादा मणिपुर hockey न सिंधुना खुमल लंपक एस्ट्रोटप hockey स्टेडियम दा टीम तारा तरुक न ग्रुप मरी ठोकना खाइरुतुना था सिगी तांग तारा मरी दिगी सथरखिबा तरुक सुबा hockey India सब जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप A डिवीजन ngasi लोइसनख्रे Jersey number 1 Dilip Kumar Sinabas Ekla Jersey number 6 लोइसनबगी थौरमदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर TH लोकेश्वर मिनिस्टर KSS बीरेन हिल एरिया कमिटी मणिपुर की चेयरमैन डॉक्टर साटोलियन अमो
PDA की चेयरमैन टी मंगी बाबू, MLA TH देवेंद्रो, मणिपुर सरकार की चीफ सेक्रेटरी O नवकिशोर, जेनिम्स की डायरेक्टर डॉक्टर L देवेन, बबीना हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर TH डबली, हॉकी इंडिया की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मरिमा कोसी अमदी हॉकी इंडिया की जनरल सेक्रेटरी MD मुस्ताक मोहम्मद सु सरुक याखी सथरखिबा चैंपियनशिप असिगी ngasi अरोइब निमित की सानखिबा मैचता हॉकी गांगपुर उड़ीसाना युम्बु मणिपुर हॉकीबु गोल अहुम अनिदा माइथिबा पिदुना चैंपियनशिप असिगी विनर ओइखिबनी हॉकी गांगपुर उड़ीसा की माइपाकपगी गोल सिंगदु अमनदीप अमदी सुदीपना मैच की 35 सुबा मदी 93 सुबा मिनिटा गोल अममम चनखी अटोपा गोल अदुना मनिकर क्रेताना मैच की 34 सुबह मिनट फंखिबा पेनाल्टी स्ट्रोक चंदुना मैच असी माई पाखिबनी माइथियौरबा मणिपुर हॉकी के गोल अनिदु दीपू लाइसरमना मैच की 39 सुबह मदी 29 सुबह मिनट चनखी मैच असिदा मणिपुर हॉकी की सानरोय इबुंगो कोंजेंगबम अमदी जेनजेन निंगोममदा रेफरीना ग्रीन कार्ड पिदुना मिनिट अनि फील्ड की मपान थोहनखी चथरखिबा चैंपियनशिप असिगी ngasi ahum suba position gi sanakhiba match ta hockey chandigarh na hockey jarkhan bu goal taruk ani da maithiba pikre hockey chandigarh gi mai papugi goal sing adu sanjoy amadi sibajit na goal ani sankhi atopa goal ani aduna maninder amadi rahul na chanduna match asi mai pakhi maithi khiba hockey jarkhan gi goal ani adu birsa amadi asim tarki na sankhi अहानबा अनिसुबा अमदी अहुमसुबा पोजीशन तारबा टीम सिंगदा थौरम मपु सिंगना मेडल अमदी ट्रॉफी सिंग पिदुना पुनिंग थवटकी लोइसनबगी थौरंगा मरी लेना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओकम इबोबिना फोंदोखिबदा पांथोखिबा चैंपियनशिप असिना भारत लेरिबा स्टेट सिंगी मरकता नुक्सी चानबगी मरी हेना फगलहनबा ngamlagani हाइबा वाफम सिंग फोंदोखि is one of the most important avenues for developing the youth and empowering them to be responsible citizens. I hope all the players and officials will be returning to their respective states with the experience they gained while in Manipur. Spirit and fact how people from different cultures and backgrounds together make up a proud and strong India. Hauzik sanabagi makata pau khara muglobisi Mayang Imphal Thana IB Road leba Mayai Lambi Sports Academy Khuman Indoor Stadium sangapag loinana Judo Federation of India ki taruk suba Judo Training Center ngasi Education Minister Dr. K.S. Ratan Kumar na hangdokre Manipur Judo Association na sinduna pangthokpa thorum aduda Revenue Minister oibada natana Manipur Olympic Association ki President oiriba I Hemochandra Judo Federation of India ki President Mukesh Kumar na maroiba Mir Singh oina saruyake थौरंगा मरी लेना मुकेश कुमार ना हाइकिबदा जुदो मसानदा इंडिया की ओइना मणिपुर न लौरिबा थौदांगबु थागतप फोंदोखे मिनिस्टर हेमचंद्रना जुदो फेडरेशन ऑफ इंडिया ना मणिपुर दा जुदो की ट्रेनिंग सेंटर म हांगदोकपसना लमदमसी की जुदो सानरिबा मियोसिंदा चाउना कानाबा पिरगनी हाइके Education Minister Dr. Ratan Kumar na penadaba kaya thadokuna hiram khudimakta chawkhat lamjelda khong thangjinanaba honaminarasi lamdam asina sana khonabagi lamda maning halakpagum tawribasti kadidagi no haibado punna khangdokminasi haike Social Upliftment and Development Organization Imphal na sinduna ngasidagi sanaroi kungamanga na sarugiyatuna hanbasta level soibam ningol thiam ombi ketuki devi Memorial Chess Tournament tera sapam lere Gopal ji mandapta hokre Haudopagi thoramda pasoi Jila Parishad member Thoksom Sumanta organization ki president Shama Sakhi sapam lere Gram Panchayat ki pradhan A Bisori su saruyaki Satan pudimangse mingi pudimangse मारी जगह रूम मकाल दे उते मुझे सदन सारा करना है वो फोटो में ताऊ देना है बस हम सब प्लेयर में कोई थी मींस सदन के अदर का कि पार्शियल लाइव में पास है याम सिंबा अदर मशीन पास माना हम लोग से लगा शीशे का नाम लुकी है से तांग होना बता इंट्रोडक्शन तो मायना थेमरी वाली फील लगेगा Hauzik lo islakpada ngasi nongmi ki oiba ai ngasa ki pawmuk lobise ICAR Lamphel Part की फंगबा पाउदा ngasi gi khwaidagi sakhiba degree Celsius 16.9 khwaidagi ingba degree Celsius 10.8 nuksita yauba ising manil gi sang ayukta sa sama
नुंथिलदा सादा मरफु ओइखि ngasigi nong chukhibagi sang 65.4 mm ni Hausa loislakpada ngasigi maruiba pau amuhana lobisi Manipur ki Tapaki district mari ki mafam kaya da ising chau ki awaba mayoknare Tapak ta chen ma maruiba turel kaya launam bal kaire mafam kaya da ising pathokle Mitai Singbo Constitution ki schedule tribe list chalhana balau ki bawarep ngasi pham ki ba miyam gi mifam amana hena chesilhan kre Amade Odisha na taruk suba Hockey India Sub Junior Man National Championship at Division ki champion oikre ngasi gidi ISTV na bijaba pau matang salujare ming tabi bising mo mukana kurum jare